miegħi ħanaraw x'qed jiġri ġewwa il-Ġermanja waqt il-World Cup. Willkommen! Your team. What? My team? My team is the best. Why? Why? Goodbye, Japan. Goodbye. It was nice to have you in the game. Forza Italia! Forza Italia! Forza Italia! What do you think of Malta, of the football team? The Malta football team. I have never watched such a dedicated team in my life. Bringing that cup back to England. Sure. The old saying, football's coming home. Cross plumb onto the head of Peter Crouch. Hawn għandhom mod kif jirriklamaw il-partis tal-World Cup. Mhux suppost jinbiegħu biljetti. Iżda l-kull ta' Xarabank anka bel-flira Maltin ral min jixxi biljett. Mill-idej naturalment, u ma kienux Maltin. Il-kru ta' Xarabank diħel għall-logħba tat-Taljani u l-Amerikani. Innutaw kif ifittxu lil kulħadd. Therefore, you will also be requested to open your bags or backpacks. You are not allowed to take any bulky articles like larger backpacks or umbrellas into the stadium area. Please enjoy the match and your stay in Kaiserslautern. Campioni siamo noi. Dante ġa mela fattali se jibbu Taljani. Kombinazzjoni konna mixin Berlin, għawek kont għajna ma' nies li meta morna biex nixtru dawn il-mohawks li jett biħu, għawek ndunajna li kienu Maltin. X'qed biħu allura? Għanna affarijiet differenti, għanna ftit t-shirts, parrokki, dawk li zjed. Mbagħad kellna ftit affarijiet minn dawk. U barra jien, kien hawn xi Maltin oħra hekk li rajtu jew? Sissa għadni Malt qajt ma' ħadd. Għaw waħda hekk. Hekk u taħdem miegħi bħalissa ma daqshekk. Le, għadni Malt qajt ma' ħadd. Li għandha l-parrokka tal-Ġermanja? Iva dik. Għaw Maltija oħra mela. Għandek xi tim hekk li. Issa tinżomm mal-Brażil. Ija. Finale!